Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damet masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo nga rod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti nagan an Nena iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ti kuna ti kaadwan, narigat ti maikamang iti adda mabalin na iti biag, ta sigurado at ti katugangan ti kalaban. Naikamangak iti adda mabalin na iti biag, ngem saan akasta ti kapadasak. Makunak amay saak kadag iti kagasatan amanugang, ngamin, nakatumpungak iti nakasingsingpet akatugangan. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam an Nena dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Di kagbabain, Nena. Ipababalay mo, tabalay mo matan dito'y, ha? Uwan, Mama. Kunak tumot nga men ka. Nasingpet ni mga. Nena. Uwan nga rod, Alvin. Ay na, maragsakan nga rod, tanang asawan to'y anak ko. Addan kadwami kan ni Marta dito'y balay. Taijay kat nga rod abroad dayan ti trabaho ti anak ko, Nena. Uwan nga rod. Agsubliak manan iti mabit inja abroad. Kuma, makabukal kayo pa'y iti apo ko. Sakbay nga ag-flight kayo. Sapay la ko ma. Mama. Nena, agring ka iha. Agar mo sar tayo. Ni Mama. Uwan, Mama. Umaya kon. Sumaruno ka ni Jay kusina, ha? Uwan, Mama. Ay, nakasingsing pa ta talaga ti katugangak. Awan apulos ti makunak ka ni Mama. Rumara kon dito'y silend. At day ta ti asukar ken kape. Si kamutin at ti agtimpla iti kape. Nena, di mo ipatrabaho mo't amin kanya ka. Sige, isyak tong tagtimpla iti kapek, Nana Marta. Rumbang lang, tasaan mo't asikatibus ko dito. Naikamkamang kalaang mo't kadag iti amo. Ha? Nala, mangantayon, tamabisina kon. Ayun, madam, nakatimpla ako ni tigatas siya. At day ta. Hagyaman nak Marta. Mala, mangantayon. Rumwarta iha. Ha? Sa dino ti papanan tayo, Mama? Intag relax si Bagyo. Inta irwar ti pensyon ko. Kalpasan na, intag shopping ijay mall. Ha? Oo, sige, Mama. Mala, ingka nga rod agrubatan niya. Darasam. Uwan, Mama. Di mo baybayan ni madam iti iruraryo Tai di siyak ti mangkuykuyog kenkwana. Awan apulos ti makunana. Tajak pulos baybayan. Di ka madanagan tajak baybayan ni Mama, Nana Marta. Rumbang lang. Nagasat ka, tanakatumpong ka iti katugangan anasingpag. Ngimnay, di mo gundawayan ti kinasingpet ti katugangam tasyak ti makalaban ma. Ha? Ni,
Sa anak mo takasta, nana? Sa anak ama ng gundaway iti pada ka tao? Palpalagipan ka laang. Swerte ma, takaskin ni madam ti katugangam. Tasyak idi si bibiyag pa'y ti katuganga, ay kagurguran na. Manmano ti kasken ka amanugang, anak katumpong itinaanos a katugangan. Apay nga rin takas lakaguranak, Nana Marta. Ay basta, di mo gundawayan ti kinasingpet ni madam. Day talaang, ha? Ala, apay nga takas di ti babaunan da mama. Kasla dadakkel agura na kanyak. Kat itamot lang agkadwa kami ti may sa abalay. Anya ngay nga tati basol ko kankwana. O sige, mangpili ka matan itibag mo, iya. Ha? Sagay sata itigatangan. Siyak bayad. Ala, nakababain mama. Imbes asyak ti manglibre kada kayo, baliktad man. Ay na, di mo man panunutan dayta. Basta pakaragsakak tararamidag, nena. Isungag pili ka niti kayat mo abag. Uwan mama, agyamanak nga rod. Di kagyam-yaman, tao may tantumanan. Ag-shopping tantumanan, no maalak ti sumaron no a pensyon ko. Mama, Mga alak to matitipa sa rabutakan ni Marta. Tapno saan ngagpasugno. Oh, adtoy Marta, pasarabumikan ka. Coin purse. Ha? Ay, agyamanak, ma'am. Sige, tay nakagpalas. Kalpasan na. Yinanakbiit na nabanuga ka nagbiyahe. Daytoy lang ti ginatang na para kanya. ha? Naimbagkan ka, tabag ti ginatang na para kan ka. Ngam siyak, coin purse laang. Ha? Idiawan ka pa'y, siyak ti mangkuy-kuyog kini madam. Kat agduduma abag, kawas, kan sapatos ti gatgatangan na para kanyak. Ngam itakas to'y laang. Inak man lagluton. Agpulis kan, tao may naktulungan nga agluto, si kanina. Kasla maawata kon ti amin. Agim-imon ni Nana Marta kanyak. Pagim-imunan na ken ni mama. No kasta, husto nga rod ti atap ko apagim-imunan nak ni Nana Marta, Alvin. Nalabit na kastahan eh. Kaysa paspasin siya ang latan ni Nana Marta. Aw-awatam latan, wen? Wan, honey. Naibagaklaan mo't ket di. Ngam saan ko akagura ni Nana Marta. Agan-anad ka dita ha? Di mo baybay antibagim. Wen, ani. Paragan ka. Katuray si ka. Agan-anad ka dita, wen? Awan ti rombang apagdanagam kanyak tadaklaan dito'y balay. Kaya't ko kumangarod ti agtrabaho. Tapno sa anak ang maboring dito'y balay. Saan na masapol? Kaduang kit di da mama di da balay. Kano at da papanan ni mama. Ano sa makuyukuyugan, wen? Wan, honey. Awan problema iti dayta. Okay nga Rodan. Umawag ak tumanan ng madamdamahan eh. Bye. I love you. I love you too, honey. Bye. Baro ano numero dayto'y umawag? Sino nga ta dayto'y? Hello? Hello, friend! Ni Carmela daytoy. Ha? Uy, Carmela! Kumusta? Apay nga itakalaang nga agparik na. Ay no, pasensya ka. Amo matan ti friend mo. Super busy di pagbiyagan. Ang sanitan, awanin ti pagkakumikoma. Anya? Well, friend. O may katiti bagyo tagsarak ta. Kailiw ka na makita, friend. Oo, sige. Agpakadak iti katugangak, friend. Ay na! Pimintas ka na kay asawa ah! Wow! Si Kamat. Saan mo ta? Pahambal ka pa, Imat. Uy, pimintas ka talaga. Ano sikreto? Ay, naagtal na ka man. Anya kumamat ngay. Awan. Si Kaket di Madlaw nga asensado kan, ta di alahas kan. Kan, madlaw ang hinginaan amin nga arwatem. Ay, saan, Mat? Ay, Wan, di ka pa agaw-awid na madamdama, ha? Ag nightlife tapay. Ay na, namiss ko talaga ti bonding ta. Ala, saan ang mabalin? Urayon dakda katugangak. Adan asawa, Carmela. Huh? Saanan akas idibalasangak ama aramid ko amin na kay kayat ko. Ay na, maminsan lang, Mat.
Si Kamet? Carmela. Awagan ni katugs mo. Tas ti makisarita kang kuana. Ipakada ka. O sige, sikat makaam mo, Carmela. Kunat no asino tinagtuktok. Da kayo matnagayam, anak ko. Pasensya kayo no nasingati pa naturog yo, tatang. Pasensya kayo, tata, ha? Ay, naisturbo da kayo. Ala, sumbra kayon. Ay, na. Gapuan nyo aya. Maulaw, ha? Kaya't kunti agita. Agita akong dito sa fayo, ha, friend? O sige, friend, iturog mo. Nagapuan nyo, kunak. Naggapo kami itimay sa abar, tatang. Kanya. Amo ka diti asawam. Uwan, tatang. Inchat ko di kalman. Pasensya kayo no dito itinagawidan ni. Tama ba inak amang ikuyog ka ni Carmela iji balay da katugangak. No muna kat nabarbartak ti gayam ko. Nalala nga ro iturog mo. Alas 3 pa ila iti parbangon. Uwan, tatang. Friend, kaya't ko amamuti katugangam. Kaya't ko barkadaan. Ha? Ay na, amamatan ti gayam mo. Talaga friendly at awan pilpilya ka gayam. Ubing man no bakat. Okay lat ta kanyak. Basta nasingpit ang kaskang ka. Carmela. Alan friend. Agawid tayo balay ta katugangam. Yam amuna kang kwana. O sige nga ron. Agawid ta, Carmela. Ay na, kung naktupay ka ta nasingpit kayo, nana. Ay sus, no nasingpet ti tao kanyak, nasingpet akmat Akat ingkay ag meriendaan pag meriendaam ti gayem mo. Nabsog kami pa'y, mama. Nana. Ay, sana bale, tamakiturog ak dito balay yun to narabi nana. Tadyak pa nga na ipapas ti iliw ko kaninena, friend ko. Ay, katwa na. Sana problema dayta. Ay, thank you. Mabalin ka din awagan kayo matan iti mama. Takas lang amin kabsat ko ni Nena. Ken awan nga minan ti inak. Ket kailiw ko ti maadan ti maikadwa nga ina. Mabalin ka di, mama. Katwan Day talaga yam. Awan problema, Carmela. Asino da iti abakla? Apay atila isang sangput mo dito balay si kanina. Gayam ko, Nana Marta. Jak to pa agi sangput iti barkadak dito. Kat nabaybayaga kun nga agpapaay kas babaunan dito. Si kanto lakit din. Pasensya kayo, Nana. Agpilit mat ngamin nga umay dito. Ay na, uray ka sa nuti pa nagpilit na, no talaga mo't Apay, lang. nana. Anyat problema, may ka-adak dito eh. Kat sa anak mo't apadagsin kada kayo, tatumultulong ak mo't kadag iti trabaho yun dito eh. Natangsit ka pa'y gayam ngagsasao. Ay, saan ka natangsit, nana? Ibagbagak lang ti side ko. Napuskol kit di ati pa nag-group-group ayaw. Hoy! Hoy! Agsubli ka man dito! Hoy! Ala, bye-bye amon. Di mo tutupan ni Nana Marta. Tabakit day jayan. Kung namla no isumatan taking balay dito yung nagsasao. Ay, surun kon, makadadali ti beauty. Pangaramatam iti kwarta. Pagbayad ko kumuha iti utang ko, friend. Idarundak ka no jak mabayadan ti utang ko. Kaya kahit ti mabalod. Mano ayati ka sa pulam? 50,000 pesos. Ha? Amo kadakkel ti sweldo nila kayo mo abroad. Isa din mo siguro pa ayan, friend. Dakal unay agata day tabulbulodam, friend. Unay kamutan. Kasta saan tang agkayo? Sige, uray 20,000 lang. Please, Nena. Sika lang tamo ka makatulong kanya. Kasyan na ko, mga friend. Katap na awan ti pakababalawam iti asawam. Di may pagpagakunkuanan ati may papaniti daytoy. Please. Siya kung ti mangpuyog ka na kayo ang mangiruwar iti pension niyo, mama. Nasakit ka no ti ulo ni Nena, agayam ko. Ay, ikastaya.
Sige man nga rod. Takasla sa anak ama karwar no awan kadwa. Ay, agdisnudo ka mang kuyog kada kayo, mama. Naano sa kadagiti babak kat akas kada kayo. O sige, mangantapay nga umuna sa tagawid, Carmela. Oh, apay ngagsangit ka matan. Ang daming problema, mama. Anya dayta? Tawawag ko na iti kabsat ko. Na-hospital ka na ti amami kat masapol ang maopera. Idakalagat at ti kasapulan na. Anya? Ay, please, pautangan ako, ma. Payadak mo't laada gusto mahalag di pa iti parlor ko di Manila. Please, na kayo lang ang tamo kapag patulungan. Amo ka na asa kayo. Saan kayo ka naimot? Malala, husto nga rodan. Di ka nagsangit. Manuti utangam. Ibagam tamang irwarta iti bangko no kurang to igam ko. Manuti ka sa pulang. 20,000, mama! Nena, nagsukat ka di iti cellphone number ni Carmela. Diyak matin makontak. Diyak amo mama, tauray siya, saan ko ama kontak. Anya? Kan in-block na kiti Facebook. Anya? Ay, kasano nga rodan di inutang na kanyak? Ha? No kasta? Imutang mo't kada kayo, mama? Juan, iha. Kat kuna na nga itaalawas ti panagbayad na. Ngamtsak mo't makontakan. Anya? Uray siya. Ada inutang na kanyak, mama. Anya? Dayta nga min kag. Tatilay sang sangput mo a tao dito balay si kanena. Nala, panawan da kami dito'y si ka, Marta. Ay, uwan, ma'am. Mama, pakawanan dak ko, ma. Naipasubot ti kwartayo ka po kanyak. Sorry, mama. Ay, naalala. Awan basol mo tagpada ta biktima iti daytoy. Sige, no di pa'y lagpakita day tsa tao. Idarumtan, nena. Gapo iti inaramid ti gayem ko, indarummi iti katugangak. Ket iti sana nagbayag, natiliw mutlaeng ni Carmela. Daytaman ti kapadasak ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, nena. Pagayam nena, nasaya at launa ita natiliw ti mananggundaway agayem mo. Kasta ti may parbang kadagiti kakasta a klase ti tattao. Tatay ko nada nga rudan, no dakas ti aramid mo, dakas tumet ti pagtungpalan ti biyag mo. Ala, sapay kuma, tasaanan ang maulit ti napasamak kada kayo. Ket kablaawan ka, tanaddaan ka itinadungo, ken man nakaawat nga asawa, ken katugangan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan an nena, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your nose kininsurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti materiksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.